Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaong San Mateo. Relik chikyal ninkiere nakmahun rep likyola kenak rikin ishk nashkashru la Juan akusiom ha. Aban li kashal kachin salish ni mahkwal kwankila lichosha aan nimchik chiruan. Chalenchak shkulunik la Juan akusiom ha toh anakwan. Lish ni mahkwal kwankila lichosha natawma rikin likyalokte. Utel kawish chol aaneb niki echanin kre. Shpanak chishkuneli li propet utichagrab toh rikin la Juan shishkirisil lichalel. Utkuiterash kullu bankil ain lah Elias alitento takulung ani kwan kishik chiabing ratin likakwa Liota chalchak arisa kaja disposta jua di Jesús apolo sakaja nokora nokos kolchit saka ta chalchak sakuna klikuta disak pali ati sakame isa pakishte tentonak tentuk Colonel y cobre somak Tacharenak teshkole y Jesús takulung sakanya Kohrano koshkolchit sakan Tachachak sakunak likuta Irak pali ati sakamen Kusia chechot biechot chekale kau chena uchi kanta kolekten eshuchi Jesús takulung sakanya nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Pali ati sakamen Santa Maria rikin li papa rikin li raok Tachak chopel li kakolonel li Dios pankikin Jesús nakulung sakanya Nokosra nokos kolchit sakan Tachak sakunak likutan Irak pali ati sakamen Ikat angela likasi mata renak wangkeres Dikimpa kwa Dios Dikimpa kwa kong elikutan Di Jesús nakulung sakanya Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak pali ati sakamen Akauresiqib relira langkil Janjali kajol Lidiota chalchak Isakajak Disposta juang Di Jesús akulung sakajak Nokosra nokos kolchit sakan Tachachak sakunak likutan Irak pali ati sakamen